Sifong singdigi amasum thokiba thawdok wathok singdigi maruiba pausing khongatjaraga mayamda share tawjagi ahanbada khana sainabigi thawdokta nupa ama sire lamgi wahawdagi tholakpa khana sainabigi thawdokta masagi sai humpuga nithoi suraba nupa ama sire thawdo asi jiribamgi Ahmedabad part 2 da ngasi ayuk pung nipan ga minute 10 rum tabada thokibani lamgi sayetnaba leibadigi Zoinal Ahmad Saikun apokpa MD Abdul Rahman kauba Ahmedabad part 2 da leibana police ta complaint ama tawki complaint tawi haibagi damak Shofizul Rahman say yang khaigin thui kauba nupa amana mahaki masa nupa Mojazul Haq Mayazul Haq Anarul Haq ahum amasum loinabi Mujibun Nesaga Zoinal Ahmad ki yumda laki maduda marayet narakpadegi khut thanarakhibani maduda Zoinal Ahmad ki apokpa MD Abdul Rahman say humpugon to ishoki makpu jeribamgi 50 bedded hospital pukhatuna layeng na honaki adubu hospital adugi doctor singna brought death ni haina phongdoraki Shofizul Haq amasum laikhidraba MD Abdul Rahman pokminaba masul manauni makhoi gi apokpa laikhidraba Abes Ali gi mingda laiba lam amaga mari lainana yanadaba lakpadagi thawdo adu thokibani haina police tagi fangba paw sinasu makhatana su phongdorakli maka chatharak poina topa maruiba paw khranamo maka chatharak poina topa paw manamo konthawjam bisalbu school dagi tanthokpa yaningde UCL Kanchipur da laiba Catholic School assistant teacher ona thabak tawriba langthabal Mantri Khong Mayai Lekai digi Dr. Konthawjam Bisalbu School asigi principal na tanthokpagi thawong yaningde haina United Committee langthaba UCL gi convener Maimom Basanta na thadorokpa serol amana phongdorakli serol asina makha taraduna lockdown manungi yamna wanaraba matamda tampakta leiba Catholic School kharagi oja singi mahut chilaga Catholic School da oja oidiba Dr. Konthawjam Bisal amadi MSU gi president Peter Laishramga loinana hawkiba sahigi July 13 da TV channel amagi discussion award conflict of interest oina school fees haiba topic asida oja singi tolo pibi naba khana nainabagi saru yarubada yumpham oiraga oja sibu Kanchipur da leiriba Catholic School ge principal Father Stephen Tauthangna sahi asigi January 13 ta tanthorakiba asi United Club Langthabal na akan mamongda yaningde ID Say taraga mangagi mathakti school sida karigumba asoiba ama fawba leitana service tawduna laklaba loinana science exhibition kayar district state amadi national level gi thakta kyarak hana mahairoi singbu saruk yahanduna school gi mingsat purakraba loinana best science teacher amadi best teacher guide ki award phangkraba ojamabu yumpham yaudaba maral pisinduna school asidagi tanthokpirakhibabu UCL Haksina lawi hadi mara maduna mahairoi singi punsi sembada mausagomna school asida sabsaba thaudang lawna bagidama oja asida piriba maram sadaba termination gi order asi February gi mari fawbi gi manungda handokpina ba school authority da khangan baga loinana laibak miyam gi pukning singsinjari haina su sterol aduna phungdorakli haina pausna su makhata na phungdorakli Makha chatharak poina topa maruiba paw manamu nupi ama yauna lalhauba ni nongmaiga kona na fare Imphal East District Police ki commando nupi ama yauna lalhulup RPF PLA gi active cadre ani nongmaiga kona na fare police ki pawna hai Imphal East District Police ki commando da team na insurgency gi mayok chatharakpa drive nupi ama yauna lalhulup PLA gi active cadre ani nongmaiga kona na faraba cadre ani adudi Bisnupur district ki manungsanba kumbi lairak achaubadagi laisram thoibi laima allies lamyanbi sei kungani thoi apokpa manglemba maitei amadi Imphal East district ki manungsanba laitan pokpi maning lekai digi yenkokpam sanajawba maitei allies roji sei kunthraga manga keso maitei ni laisram thoibi laima allies lamyanbi Ngashi Ayuk pung 3 minute kun ga mga rom taba matamda Pangai Bazar dagi fabane Yankok sanajawbo maitei allies Rojit na ngasi nungtul pung 2 minute mga rom taba matamda Sandel district ki Gamphaijol village dagi fabane makhoi ani dagi 9mm pistol ama magazine ama amadi kapayariba maru taruk fagat pangamle haidi Laisram thoibi laima allies lamyan bikumja English ngani ga taraga tarukta open
कौबा मियोय अमगी खुथांग लहरुलुप RPF PLA दा याउदुना सेल्फ स्टाइल सेकेंड लेफ्टिनेंट कुकू कौबा अमगी कमान मखादा म्यांमार गी एस कावांग था अहुमगी बेसिक मिलिटरी ट्रेनिंग लोइदुना आर्मी नंबर 3293 फंगलबा कैडरनी हौजिकना लेंस कॉर्पोरल गी रैंक ता सेल्फ स्टाइल मेजर सिलिगी मखादा थबक तौरी हैरी फाराबा येनकोकपम सनाजाउबा एलाइस रोजिना कुमजा इंग्लिसिंगनिगा निपाना RPF PLA दा जॉइन तौबगा लोइनना सेल्फ स्टाइल मेजर किंग कौबा अमगी म्यांमार गी तायांग दा था अहुमगी मिलिटरी बेसिक ट्रेनिंग लोइदुना आर्मी नंबर 3136 फंगदुना पार्टी असिगी सेल्फ स्टाइल मेजर अंगौगी मखादा थबक तौबनी हैरी मखोय अनिमक मखोयदगी फंगलबा नोंमैगे कोनना मरी लेनबा पुलिस स्टेशन सिंगदा सिनख्रे हाइनसु पाउसिन मखाताना फोंदोरकली लोशिलकपो ओइना मसु मखा चथरकपो ओइना तो पाव मनमो कोहिमा दिमापुर गी मरक्ता लंबी साउना नमथख्रे मी सोकले कोहिमा दगी दिमापुर फावगी लंबीदा सुमाकेदिमा पुलिस चेक गेट अमसुम कोकी दोलोंगी मरक्ता लंबी साउना नमथखिबदगी लंबी थिंख्रे कोहिमा अमसुम दिमापुर सतपसिंग हाइनमसी सुखौकी लंबी रोमदा कोइरगा सनबा खनख्रे लंबी एसि सेमदोकपदा नुमित निनी हुमनी संखिगनी हाइदि नुमिदांग अथेंबा फावबदा फंगबा पावगी मतुंगिना मारुति सुजुकी वागोन R अमा लेबाकना फुमजिनखिबगा लोइनना मिये अहुमसु साथीना सोकले हाइना मफम अदुदगी फंगबा पाव अमनसु मखाताना फुंगदोरकली लोइशिलकपोइना तोपा मरुइबा पाव अमा म्यामदमु शेयर तौजगे लोइशिलकपोइना तोपा मरुइबा पाव अमना CBSE गी परीक्षा मे मरीदगी हौरगनी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ना लौब सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10 अमसुम सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2021 क्लास 12 की परीक्षा CBSE की मे मरीदगी हौनबा मतम लाउथोख्रे क्लास 10 की ओनदी परीक्षा सी मे तांग मरीदगी हौरगा जून 3 लोइगनी परीक्षा सी नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 10 मखाइदगी हौगनी अमरोमदा क्लास 12 की परीक्षा मे तांग मरीदगी हौरगा जून तांग 13 लोइगनी परीक्षा सी अयुक अमसुम नुंगथिल हाइना शिप अनि थोना खाइदोकनी अयुक की परीक्षा ना नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 10 मखाइदगी हौगनी लोइनना नुंगथिल की परीक्षा ना नुंगथिल पुंग अनि मखाइदगी हौगनी हिरामसी की मतंगना यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियालना परीक्षा थागदोरिबा माहिरोइसिंगदा याइफा पाउजेल पीबगो लोइनना माहिरोइसिंगना परीक्षा थाबदा हेना खुदोंग सानाबगिदमा मेन सब्जेक्ट अनिगी मरक्ता मतम सांगना पीरे हाइना माहिरोइसिंगना मतिक चाबा थौरांग तौजबा यारगनी हाइनासु फोंदोख्रे हाइना पाउसिनासु मखाताना फोंदोरक्ली अदो मैम होसिगी हजिकोइनदी मतंग साइड लुसिनजरगे दुगा बैकग्राउंड से खतंग नुआइतबम लिथोए मैम सिगी दमक्ता वराव बिरोय दुगा हजिकोइनदी मतंग साइड लुसिनजरगे दो अनौबु ई पाउ हेक लापो मैम दा अपडेट पिजरके एंड थैंक यू